Inama y'Abaminisitiri yateranye ejo kuwa mbere tariki ya 15 Nzeri 2025 yemeje ko amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije wa African Park Network na guverinoma. Inama y'Abaminisitiri yemeje ko amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Park Network na guverinoma y'u Rwanda. Inama y'Abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje iteka rishyiraho amabwiriza y'imyitwarire rikanagenga komite z'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje ko abantu bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo hubakwe urugomero rw'amazi n'umuyoboro wo kuyakwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare. Byongeye kandi Inama y'Abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana Victorino Nka Aubameyang Maye, Ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville; Bwana Hussein Saif Aziz Al Hariti uhagarariye inyungu z'ubwami bwa Oman mu Rwanda;